kumsang ka zakwa somni pahnia Shillonga training akal puai chunga agriculture demonstrator chuan Catholic rin na chungchang ziana lekha chen khat aron hona chung lekha te anlo chiara chengin mi chen khat ten Catholic rin na chupomin February ni khat sangkha zakwa somni panga a mi panga lian chewa thangphunga lenga chalchuna le lalbana te tlangwa mi vekten Catholic kaushinan din ta a thangphunga chu leader an manga tlangwa ma lenga ina anin khom chin ani hetia kaushinan din nu hian laldai lawate nu pa te Dr. Lalhuta chonga le shang hi lavaten anron zom le a mumal taka Catholic kaushin hi din hi ani theinan chitagonga Reverend Father Phileas Bule an zukdor nu in ahun remchang masabera Father chu Mizoram-a ron kalin November ni somni pariat sangkha zakwa somni panga a aizol aron thenga aizola niriat acham chungin puthang phunga fapa Joseph Francis laldai lavale pulenga fanu Mary Teresa lalbiak thangite chu December ni ruk sangkha zakwa somni panga a baptisma chantirin chitagong lama ahosan le tari ani kumsangkha zakwa somni paruk kumtir lama chuan Catholic Kaushan members ni lai antling chhota a Kaushan enkol tu tur catechist nei chula an shiat awangin chitogonga Reverend Father Bule dor turin meini som pathum sangkha zakwa somni paruka thangphunga bula chonga chalchuna le laltura te chu chitogonga kalin Father an zukdora ani chuan ani chu catechist satan alo rat zuya secretary a thangphunga arwat ani kaltura rat zinga mi lian chhewa chu akalve thei talawa ma se Father hian catechist a arwat tel ta thau ani kumsang ka zakwa somni pasari January ni soma tuna Christ the King Cathedral din na muna hian biakin muntur laizol na anchana Manipur Perzol khwa achanga Catholic Kaushan chanchin shiatchian tuma local shang lianele zanei thangate pani chu Matthew laldai lavan ama sumin biakin mun lai tur hian alo ruaya biakin hi rap ina sak ani a February tha a sajavin anlo azui ngala biakin hi Christ the King Church ti ani kumsang ka zakwa somni pakwa August ni somni a mi parukin Badarpur tlo in Vicar General Reverend Father Bule chuan baptisma alo chantira chung mi te chu Peter Thangphunga John Chonga Jacob Manga Paul Bula Philip Lian Ngurale Joseph Sai Tulera te anni kumsang ka zakwa somthum October ni som pahnia Father Bule hian Francis Thansanga le Anthony Chalthangvunga te baptisma a chantir bo Mizoram-a Catholic mi ti harsat na sha in Reverend Father Bule thak tu Reverend Father El Gogin chuan kaushan shwai tu te na thimai tur te baptisma chantir theina thune na ape ani Mizoram-a kaushan loading masaten Catholic kaushan din na satakin ando dala chumi awang chuan ron thutchil turin Catholic puitiam te anron lut mai theilawa kumsom liam nu kumsang ka zakwa somthum panga a Reverend Father El Gogin CSC chu aron kalvele zoka chamre lavin a hole thwaya chitagong bishop in Mizoram-a Catholic Kaushan din mun enchiang turin Reverend Father A Monteni CSC le Reverend Father Robert Lavo CSC te aron tira January ni sompali sangkha zakwa somli paruka aizol ron lutin cholkar khat ancham hnuwa January ni somni pani sangkha zakwa somli paruka an hole ani hemikum December tha a Catholic puithiam te ron lu phalna Assam Governor Office achengin hu anita hlawa chumi bo zui chuan April ni som panga sangkha zakwa somli pasaria Reverend Father George Brin CSC le Brother Gilbert Butcher CSC te chu Mizoram chutchil to turin an lokala an chut mun atan kulikon an manga Mizoram pumpui an enkol ani Mizoram chu Kaushan Mission Field ang ani ri awangin tunhnuwa Parish enkol tu tur puithiam te official installation ang hi a omshan lau puithiam te chuan Mizoram khoshang shanga Catholic rin nawwan tu lo omto te kan kwalin ma an la a ring tu an lo pungchau ve zela khosom nga pasari laya Catholic rin nawwan tu an omthei ta hial ani kumsang ka zakwa som nga pakhat June tha a chingchi pa puithiam chutmun siam ani a chingchi Parish Hongzuin St. Peter the Apostle Parish di anizuya
kumsang ka zakwa sumnga pathum October tha a Kolsi Parish hongin Saint Joseph the Worker Parish ti ani Christ the King Parish hi Aizol Parish ti tepo in soi ani bo kumsang ka zakwa sumruk paruk rambuai ma in Mizoram-a Parish pathum ading manchau ani heng Parish pathum ti achang hian anua Parish thar indang anlo om chauve zela kumsang ka zakwa sumli pasaria puithiam chutchil kanlo ni achanga kumsom sari paryat ahanya meu chuan Mizoram chunga Parish somni pali lai kanlo neita ani kumsang ka zakwa sumkwa paruk February ni saria Bishop Chut Munchu Silchar Chengin Aizola Son ani a Silchar Diocese ti Chinchu Aizol Diocese ti Alonita a Hemirwal hian Christ the King Parish po Christ the King Cathedral Parish ti Anizuita ani Aizol Diocese hi Mizoram le Barak Valley region a chen ani a kumsang ni khan Bishop Nilai Most Reverend Denzel D Suza chu ashisel na achatok lo awangin achola Agartala Bishop Most Reverend Lumin Montero chuan a enkol leiloka February ni sang ni pania Aizol Bishop Tharni Turin avoi khatnan ramlei lungfange Reverend Father Stephen Rotwanga CSC chu nemngi anita ani tuna Mizoram Catholic Kohhran din muntang pui ilo thlir hawang u kan pile kan puten asak milang siat ngailo kuanu sak min soya anbia malso chitu sia jeko so chitu tia meko na kan pila ala zela to